Si hay un país que reúne una historia y una cultura milenarias, con una tradición imperial y que ahora mismo sigue siendo un actor relevante de la geopolítica internacional, tanto por los conflictos que se dan en su zona del mundo como por su riqueza en materias primas, es sin duda Irán. Y en nuestro empeño de dar voz a los principales actores de esa geopolítica actual, tenemos el honor de recibir en Pulso Geopolítico al excelentísimo señor Reza Zabib, quien es embajador de la República Islámica de Irán en España. Embajador, bienvenido, buenas tardes, un honor. Thank you very much. Thank you for your kind invitation. A very warm good afternoon to everybody. Muchas gracias, muchísimas gracias por su cálida invitación. Muy buenas tardes a todos. Estábamos escuchando también a Mohamed Mohammadi, que es el traductor que nos facilita poder realizar esa entrevista con el embajador de Irán. Muchas gracias, Mohamed. De nada, va a ser en persa, ¿de acuerdo? Perfecto. Embajador, ¿cuál es la visión de Irán sobre la situación actual en Oriente Medio y cuál es su papel en la región? من اجازه بدید اول تبریک بگم به تیم اینتراکونومیا برای شبکه قوی که دارن و همینطور یک بار دیگه ابراز همدردی بکنم با سیلزدگان در والنسیا. Permítanme empezar dando mis palabras de felicitación al equipo de Intereconomía por el equipo tan bueno que han reunido aquí, y me gustaría también reiterar nuestras palabras de solidaridad con todo el pueblo de España y de Valencia por las últimas o las recientes inundaciones. در پاسخ به سوال شما، برای اینکه خیلی کوتاه و فشرده جواب بدم، اینجوری مایلم اشاره بکنم که خاورمیانه بعد از دوره استعمار با دو تا میراث دوره استعمار روبرو هست. Para responder su pregunta de manera muy resumida, me gustaría responder de la siguiente manera: que el Oriente Medio, después de la era de la explotación, ha tenido que enfrentarse a dos legados de esa era de explotación. یکی عدم توسعه سیاسی En primer lugar, la falta del desarrollo político. و پدیده اشغال متاسفانه. Y por supuesto, lamentablemente, el segundo tema sería el fenómeno de la ocupación. بیشتر تحولات منطقه رو میشه در پرتو این دو مفهوم تفسیر کرد. La mayor parte de los acontecimientos de la región los podríamos resumir en torno a esos dos factores. ¿Considera, señor embajador, que la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca puede cambiar algo en el conflicto? اینکه میتونه تغییری ایجاد کنه یا نه، من باید به عنوان کسی که سالها مسئول بخش امریکا در وزارت خارجه ایران بوده، میتونم به شما بگم که انتخابات در آمریکا بیشتر یک مسئله داخلی است. Que pueda tener algún efecto esto o no, lo puedo decir como una persona que durante años ha sido el encargado en el Ministerio de Exteriores de Irán para la zona de América. Le puedo afirmar de que las elecciones en los Estados Unidos de América son un asunto interno de ellos. ما شنیدیم که آقای ترامپ در مبارزات انتخاباتیش گفته که مایل جنگ رو تموم بکنه. Nosotros hemos escuchado que el señor Trump ha dicho durante la campaña que a él le interesaría poner fin a las guerras. ولی تجربه به ما میگه که بهتره اجازه بدیم بر اساس رفتار عملی قضاوت بشه. Pero la experiencia nos dice que lo mejor sería esperar y esperar a juzgar los acontecimientos según lo práctico, según las acciones. اجازه بدید از خوشبینی دیپلماتیک یکم فاصله بگیریم و بگیم که جای زیادی برای خوشبینی در مورد نوع برخورد امریکا با تحولات خاورمیانه وجود نداره. Por eso pido permiso o permítanos distanciar un poco del optimismo político. Con eso lo que quiero decir que no hay mucho lugar para optimismo político sobre un cambio del tipo del comportamiento en relación con los acontecimientos en Oriente Medio. Cuando termine, porque esperamos que termine alguna vez, claro, lo que está pasando en Gaza, alguien tendrá que organizar y gobernar ese territorio de Palestina. ¿Irán tiene alguna propuesta, una coalición posiblemente de países musulmanes? من فکر میکنم که جامعه جهانی به خوبی اعلام کرده با صدای بلند که اولین و فوری ترین مسئله در مورد غزه و متاسفانه امروز لبنان رو هم باید اضافه کرد، آتش بس و ارسال کمک‌های بشردوستانه است. Yo creo que la comunidad internacional lo ha expresado de la mejor forma posible, que lo más urgente sobre la cuestión y sobre la situación en Gaza y lamentablemente en Líbano también es el alto el fuego y la llegada o el envío de ayudas humanitarias.
خیلی خوشحالم که ایران و اسپانیا در این زمینه موضع مشترک و قوی دارن. Me gusta, nos honra saber también decirlo que Irán y España tienen una posición compartida en ese caso concreto. اما برای بازسازی لازمه که شرایط اولیه‌ای وجود داشته باشه Pero para که la reconstrucción hacen falta que existan unas condiciones previas. اولین شرط اینه که نسل کشی یک ساله حسابرسی بشه و مجرمینی که این کار را انجام دادن، جنایتکارانی که انجام دادن، بر اساس 2 تا دادرسی که در دیوانهای بین المللی برقرار هست محاکمه بشن و حساب پس بدن. Lo primero sería hacer responsable a aquellos que han estado llevando a cabo este genocidio de más de un año y llevar a los criminales que han estado cometiendo esos crímenes ante los tribunales internacionales. De hecho, hay 2 procesos en los tribunales internacionales y hay que llevar a los responsables, a esos criminales, ante esos tribunales. مطلب بعدی رسیدگی به موضوع اشغال هست Y el siguiente tema sería atender la cuestión de la ocupación و شهرک‌سازی فزاینده. y, por supuesto, el crecimiento, asentamiento en los territorios ocupados. تا زمانی که این 2 تا موضوع رسیدگی نشده باشه Mientras no, بازسازی بسیار سخت است، چون ممکنه فاجعه نسل‌کشی دوباره تکرار بشه. mientras no se resuelvan esas 2 cuestiones, el tema de la reconstrucción sería todavía difícil porque se puede pueden volver a empezar otro genocidio ahí. اما اگر زمان مناسب برای بازسازی فرا رسید ما فکر میکنیم که بازسازی مسئولیت همه است. Pero ahora, si llega ese tiempo, un tiempo adecuado para esa cuestión de reconstrucción, yo creo que la reconstrucción sería una responsabilidad de todos. از جمله مسئولیت کسانی که کمک کردن به تخریب زیرساخت‌های غزه و لبنان. Y también lo es responsabilidad de aquellos que ayudaron de alguna manera a la destrucción de las infraestructuras en Gaza y en el Líbano. البته جمهوری اسلامی از هر ابتکاری برای بازسازی حمایت میکنه، از جمله بین کشورهای اسلامی. De todas formas, la República Islámica apoya cualquier iniciativa para la reconstrucción, entre ellos alguna iniciativa entre los países islámicos. ولی این به معنی اون نیست که کسانی که با کمکشون یا با سکوتشون موجب این انهدام زیرساخت‌ها شدن مسئولیتی نداشته Pero eso no quiere decir que aquellos que ayudaron, contribuyeron a esas destrucciones mediante ayudas directas o mediante incluso el silencio, que ahora no tengan responsabilidades ante ello. این رو نباید فراموش کرد. No nos tenemos que olvidar de esto. Sabemos que se han producido ataques mutuos entre Israel e Irán, que se han producido por primera vez de forma directa este año, y eso parece un cambio importante, pero a la vez da la sensación de que son gestos porque se anuncian, son ataques pero muy civilizados. من مایلم مفهوم متفاوتی استفاده بکنم برای این وضعیت. Me gustaría usar un concepto distinto para explicar esa situación. این وضعیت به جای اینکه نمادین باشه هدفمند هست. O sea, yo creo que más allá, esa situación más allá de algo simbólico, es algo objetivo. چرا هدفمند هست؟ چون جمهوری اسلامی ایران خویشتن‌داری کرده و تلاش کرده که تنش اضافه نشه در منطقه. ¿Por qué digo que es algo objetivo? Porque la República Islámica de Irán ha emprendido y ha tomado en cuenta la cuestión de la contención y ha hecho un gran esfuerzo para no aumentar la tensión en la región. وقتی که اول بار به سفارت ما در دمشق تجاوز کردن ما منابع نظامی که موجب این تجاوز شده بود رو هدف قرار دادیم. بار دوم هم با ضربات بیشتری اهداف نظامی رو در فلسطین اشغالی هدف قرار دادیم. De hecho, cuando la primera vez agredieron nuestra embajada en Damasco, en Siria, nosotros en la respuesta a aquella situación atacamos a unidades militares que habían causado dicho ataque. Y en la segunda vez también atacamos únicamente los centros militares, con mayor fuerza, pero centros militares en los territorios de Palestina ocupada. به همین دلیل ما در وضعیتی هستیم که هدفمند باقی مونده این تقابل. Por esa misma razón puedo decir que esa confrontación se ha quedado objetivo, de manera objetiva todavía. Está ahí.
Cuando Irán lanzó sus misiles contra Israel, Arabia Saudí, Jordania, Emiratos Árabes Unidos contribuyeron directamente a la defensa de Israel. ¿Esto cómo se vive desde Teherán? میدونید که امریکا پایگاه نظامی زیادی در منطقه داره. Saben ustedes que Estados Unidos tiene muchas bases militares en la región. بیشتر کمک‌هایی که به تجاوز علیه ایران انجام شده از محل این پایگاه ها بوده. La mayor parte de las ayudas a esas agresiones contra Irán provinieron de esas bases militares. موضع رسمی جمهوری اسلامی این بوده و هست که نقاط و پایگاه‌هایی که به این تجاوز کمک بکنن هدف مشروع ما خواهد بود. La posición oficial de la República Islámica de Irán ha sido y es que aquellos puntos y aquellas bases que ayuden a esas agresiones serían un objetivo legítimo para nosotros para contraatacar contra ellos. اما اینکه بعضی از کشورها در منطقه کمک کرده باشن یا نکرده باشن یک موضوع بسیار حساس امنیتی و فنی هست. Pero que el hecho de que algunos países de la región hayan ayudado o no a esa cuestión que usted me pregunta es un tema muy sensible y de seguridad. ما بر اساس técnico. داده‌های دقیق فنی و البته ترجیح میدیم که در یک بستر دیپلماتیک به این موضوع رسیدگی بکنیم. A nosotros nos gustaría atender esa cuestión en el marco de datos exactos técnicos y por supuesto en un marco diplomático. این در ادامه تلاش ما برای کمک به ثبات در منطقه است. Y por supuesto, eso sería otra vez estaría en el marco de ese esfuerzo de nosotros para ayudar a la estabilidad en la región. Quiero recordar la operación israelí contra Ismail Haniyeh estando en Teherán, la capital del país. Supongo que por un lado es una cierta humillación porque te golpean en tu capital y por otro también puede generar una sensación de vulnerabilidad. ¿Es así? بهتر اینجوری از این نقطه شروع بکنیم که این اقدام تروریستی قبل از هر چیزی نقض حقوق بین الملل و تجاوز به قلمرو ارضی و حاکمیت یک کشور عضو سازمان ملل بود. Sería mejor empezar explicando eso o comentándolo de la siguiente manera, que esa cuestión constituyó la violación del derecho internacional y la agresión contra la integridad territorial y la soberanía de un país miembro de la Organización de las Naciones Unidas. و به همین دلیل حق پاسخ رو برای کشوری که مورد تجاوز قرار گرفته ایجاد میکنه. Por esa misma razón, esa situación genera el derecho a respuesta del país que ha sido objeto de esa agresión. اگر رژیم صهیونیستی رسما در زمانی که این تجاوز صورت گرفت رسما میپذیرفت، میشد گفت که عناصری که شما اشاره کردید در این حمله وجود داشته، ولی اون موقع رسما نپذیرفتن، هرچند اخیراً به صورت تلویحی پذیرفتن. Si el régimen sionista hubiese aceptado la autoría en aquel momento, en el momento del ataque, podríamos decir que estos factores que usted ha mencionado existirán, pero que en aquel momento no la aceptó. Aunque hay que recordar que sí, recientemente de manera un poco implícita han aceptado la autoría. ولی به هر حال پاسخ قوی گرفتن. De todas formas, la respuesta a ese ataque fue contundente por parte de Irán. این پاسخ به خوبی میشه گفت که یک پاسخ تحقیر کننده بود برای اینکه بازدارندگی رژیم رو نابود کرد. De hecho, esa respuesta de Irán también a su vez generó humillación contra ellos. ¿Por qué? Porque lo que cuestionó Irán con ese ataque contra ellos cuestionó su poder de disuasión. Sabemos que Irán no reconoce Israel, pero el hecho es que el Estado de Israel está ahí. Yo le pregunto, ¿realmente Irán aspira a que algún día no exista Israel o solo es parte de una retórica geopolítica? ما بیش از هر چیزی دنبال صلح در منطقه Más que هستیم. cualquier otra cosa, nosotros buscamos la paz en la región. فراموش نکنید که این منطقه‌ایه که ما در اون زندگی میکنیم. No olviden que esa región es la región en donde vivimos nosotros. هر کسی در خانه خودش صلح و امنیت آرزو Y میکنه. por supuesto, cualquiera persona siempre desea la paz y la seguridad para su propia casa, su propio hogar.
اما صلح از طریق عدالت و اجرای اصول حقوق بین الملل محقق میشه. Pero por otro lado, la paz se consigue mediante la implementación de la justicia y de los principios del derecho internacional. ما فکر میکنیم که هیچ کسی حق نداره در مورد سرنوشت یک ملت تصمیم بگیره. Nosotros queremos que nadie tiene el derecho de decidir por una nación, decidir sobre su futuro. هر کی میخواد اسمش باشه، میخواد آمریکا باشه، میخواد Da igual cómo se llame, que se llame Estados Unidos de América u otro. این فقط مردم فلسطین هستن که حق تعیین سرنوشت خودشون رو دارن. Dicho eso, es solo la nación palestina que tiene el derecho a la autodeterminación. و اونا هستن که در مورد اشغالگرشون تصمیم میگیرن که چیکار باید بکنن. Y son ellos, son la nación palestina quienes tienen que decidir sobre la fuerza ocupante de ahí. تا زمانی که حق تعیین سرنوشت برای این ملت محقق نشده، اجرا نشده، بر اساس اصول روشن حقوق بین الملل این وظیفه همه هست که به این ملت کمک بکنن برای مقاومت در برابر اشغال و رفع اشغال. ما کاری که میکنه جمهوری اسلامی ایران همین هست، اجرای این اصل از اصول روشن حقوق بین الملل. Y mientras que no se materialice ese derecho de la autodeterminación del pueblo palestino, según el derecho internacional, según principios claros del derecho internacional, todos tienen que ayudar a esa resistencia del pueblo palestino para la eliminación de la ocupación. Y de hecho, lo que está haciendo la República Islámica de Irán en esa cuestión es esto, es ayudar a implementar el derecho internacional, principios del derecho internacional en contra de la ocupación. اجرای این اصل برای دستیابی به صلح و ثبات در منطقه هم اهمیت کلیدی داره. Además, la implementación de ese principio es de vital importancia para la implementación de la paz y la estabilidad en la región. El mundo tiene más o menos 1.500 millones de musulmanes, pero solo 1 de cada 10 aproximadamente es chiita. ¿Cómo se explica que con esa ventaja demográfica los países islámicos sunitas más destacados no sean los que llevan la iniciativa islámica mundial en la defensa de los palestinos? من ترجیح میدم به موضوع فلسطین به عنوان یک مسئله انسانی نه مذهبی نگاه بکنم. A mí me gustaría atender o hablar sobre la cuestión palestina como una cuestión humana más allá de una cuestión religiosa. در شرایطی که 50,000 انسان بیگناه کشته میشن، 100,000 انسان بیگناه مجروح میشن، 80% زیرساختان نابود میشه، 2 میلیون نفر انسان بیگناه آواره بشن، ما در واقع با یک فاجعه انسانی روبرو هستیم. En una situación en la que se han asesinado a más de 50.000 personas inocentes, se ha dejado un balance de más de 100.000 personas heridas, se ha destruido el 80% de las infraestructuras, más de 2 millones de personas han tenido que desplazarse y dejar sus hogares. En esa situación a nosotros nos gustaría enfocar el tema desde la perspectiva humana. بله آنچه که شما اشاره کردید درست هست. بیشتر کشورهای اسلامی ساکت هستن. Lo que usted ha indicado es correcto, es decir, la mayor parte de los países islámicos han guardado silencio ante esa situación. ولی ما متاسفانه همین وضعیت رو در غرب هم داریم. بیشتر دولت‌های غربی هم ساکت هستن، به جز اونایی که کمک میکنن به تجاوزگر، اشغالگر. بیشتر کشورهای غربی هم ساکت هستن، هرچند جوامع اعتراض خودشون رو به روشن‌ترین شکل ممکن گفتن. Pero lamentablemente esta situación la tenemos en Occidente también. Es decir, más allá de aquellos países que están ayudando a la matanza, la mayor parte de los demás también han guardado silencio, no han tomado posiciones, aunque hay que destacar que a diferencia de los gobiernos de los estados, las comunidades, los pueblos, las naciones sí que han tomado posiciones claras. ولی در هر شرایطی هر مقدار هر تعدادی از کشورها چه اسلامی چه غربی غیر اسلامی سکوت بکنن، این دلیلی نمیشه که دیگه همه سکوت بکنن و جمهوری اسلامی وظیفه اخلاقی خودش و مسئولیت حقوقی خودش میدونه که در راستای صلح و ثبات منطقه برای رفع اشغال به مردم فلسطین و برای تعیین سرنوشتشون کمک بکنه.
Pero en cualquier situación que guarden silencio, tanto países islámicos como no islámicos, occidentales, quienes sean, esto no genera, eso no puede ser un motivo por el que los demás también tengan que guardar silencio. Dicho esto, la República Islámica de Irán considera un deber, un deber ético, en ese caso, moral, y una responsabilidad, de hecho, jurídico, para que en el marco de la paz y la estabilidad en la región ayude a la lucha contra la eliminación de la ocupación en los territorios palestinos y a ayudar a este pueblo en su derecho de la autodeterminación. البته کشورهای اسلامی هم تلاش‌های دیپلماتیکی داشتن. Aunque hay que mencionar que los países islámicos también han desplegado esfuerzos diplomáticos. آخرین تلاش در 2-3 روز پیش در عربستان جده برگزار شد که سران کشورهای عرب و اسلامی جمع شدند. El último esfuerzo lo tuvimos hace unos días en Jeddah, en Arabia Saudí, donde se reunieron los jefes de Estado de países árabes e islámicos. و هم تجاوز به جمهوری اسلامی رو محکوم کردن و هم خواستار آتش بس فوری و رسیدگی هر چه زودتر به وضعیت در غزه و لبنان شدن. De hecho, ellos en esa reunión condenaron las agresiones contra la República Islámica de Irán y enfatizaron sobre la necesidad de atender la situación tanto en Gaza como en Líbano. قبل از اون هم الجزایر و قطر مشخصا در شورای امنیت سازمان ملل و مجمع عمومی تلاش‌های ارزشمندی داشتند. Y antes de eso también países como Argelia y Qatar también han hecho esfuerzos valiosos tanto en las Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, como en la Asamblea General. Permítame que deje de lado unos momentos el asunto de Palestina para hablar de geopolítica de Irán y de geopolítica. Hay pensadores políticos de Irán, como Hassan Abbasi, que hablan de una estrategia de Estados Unidos desde 1990 para dividir, para hacer pequeños los estados de Oriente Próximo, para que sean más fáciles de dominar, y que esa guerra, dice Abbasi, la habría perdido Washington porque ha abandonado muchas zonas donde ha estado militarmente, Irak, Afganistán. ¿Comparte usted esa lectura de los pasados 30 años en la zona? در حوزه ژئوپلیتیک، در حوزه آکادمیک قضیه همیشه اندیشه‌های مختلفی وجود داره. En el área geopolítica o en el área académica de esta situación siempre han existido variadas ideas y pensamientos al respecto. چیزی که شما اشاره میکنید مثلا برمیگرده به شخصی به نام برنارد لوئیس، فیلسوف و مورخ انگلیسی آمریکایی. De lo que usted me está hablando está en el marco de las opiniones de una persona, Bernard Lewis, un historiador inglés norteamericano. ایشون این ایده رو مطرح کرد که Fue él quien planteó esta idea. ایران و خیلی از کشورهای منطقه باید تبدیل بشن به کشورهای کوچیک. Él fue quien planteó esa idea de que hay que dividir Irán y muchos otros países de la región en países pequeños. چون این فیلسوف مورخ خودش یک صهیونیست بود و هدف نهاییش این بود که بزرگترین واحد سیاسی در منطقه رژیم صهیونیستی باشه، بقیه کوچیک باشن. Porque esa persona, un filósofo, historiador, de hecho fue un sionista y querría con esa opinión de dividir a los demás países dejar como la unidad política más grande de la región, dejar solo al régimen sionista. بنابراین همیشه همچه توهماتی وجود داشته، ولی اگر این توهمات رو در مقابل وزن ایران قرار بدید ارزش چندانی ندارن. Ese tipo de ilusiones siempre han existido, pero si ponemos esas ilusiones en frente al peso de Irán, veremos que esas ilusiones no valen para nada. امروز هم بر روی بازوی سربازان اسرائیلی که در حال تجاوز به غزه و لبنان هستند نقشه اسرائیل بزرگ هست که بعضی از کشورهای منطقه رو شامل میشه و بخشایی از کشورهای دیگه منطقه رو. De hecho, hoy día, si uno se fija en los dibujos que llevan en el brazo los soldados sionistas en las agresiones contra Gaza y Líbano, vemos que llevan el mapa de un gran Israel, en el que está dibujado que ese gran Israel no solo comprende los territorios ocupados de Palestina, sino de algunas partes de otros países de la región. لبنان، سوریه، Líbano, مصر، Siria, بخشایی از Egipto, عربستان، عراق، partes de Arabia همه Saudí, اینا معتقدن partes بخشی de از Irak. اسرائیل بزرگه. Ellos piensan que todos esos países que he nombrado forman parte de ese gran Israel.
این توهمات وجود داشته، ولی شما میبینید که از حداقل از دهه 80 به این سو روند برعکس بوده. Esas ilusiones siempre han existido, pero vemos que desde la década de 1980 para aquí la tendencia de los acontecimientos ha sido de manera viceversa. Nos quedan 3 minutos. Irán reivindica su derecho a un programa nuclear civil. Todos sabemos que Israel tiene arma nuclear, aunque no sea oficial. La pregunta es, ¿Irán no persigue tener arma nuclear? En absoluto, para nada. Irán nunca ha estado buscando el armamento nuclear. ولی به هیچ وجه به خاطر این شانتاژ ها هم حق خودش در زمینه توسعه و مشارکت در توسعه فناوری رو از دست نخواهد داد. Pero jamás tampoco ante esos, digamos, por causa de esos chantajes, quiere renunciar a su derecho del desarrollo técnico de esa tecnología. این بحث بر سر حق توسعه است، نه بر سر صلاح ادعایی هستی. Yo creo que la cuestión de lo que se trata es del desarrollo del derecho, del derecho del desarrollo, no para una alegada arma nuclear. En 5 años se cumple medio siglo de la instauración de la República Islámica de Irán. Es una fecha importante. No sé si tiene la República Islámica alguna meta para esa efeméride. ¿Cómo lo vive? بله، مناسبت بسیار مهمی هست. Sí, es una fecha muy importante. تجربه جمهوری اسلامی. Medio siglo de la experiencia de la República Islámica. در واقع انقلاب اسلامی سومین گام از طرف مردم ایران برای پیشگامی در تحولات بزرگ منطقه‌ای و جهانی بود. De hecho, la Revolución Islámica de 1979 fue el tercer paso del pueblo iraní en este movimiento de vanguardia en los acontecimientos regionales y mundiales. 1920 تقریبا اولین بار مردم ایران برای قانون اساسی، تدوین قانون اساسی و قانونی کردن سیستم اداره حکومت انقلاب کردن، به اسم انقلاب مشروطه معروف شد. En el año 1920, por primera vez, el pueblo iraní hizo un gran movimiento para el constitucionalismo, para llevar a marcos legales el gobierno del país. در دهه 50 برای ملی کردن صنعت نفت El pueblo iraní hizo un gran movimiento en la década de 1950 para la nacionalización de la industria petrolera. و 1979 انقلاب Y اسلامی por supuesto en 1979 con la Revolución که Islámica, سیاست رو به جامعه آورد. que lo que hizo fue llevar la política a la sociedad. No podemos más que desear que sea una efeméride satisfactoria y que haya paz en toda Palestina para ese momento, y si se puede antes, mejor. Reza Zabib, embajadora de la República Islámica de Irán en España, muchísimas gracias, un placer. Mohamed, también un placer haber contado con tu labor. Y no hay tiempo para más. Esto ha sido todo en Pulso Geopolítico. Sean felices, sigan escuchándonos y viéndonos.